Siz ырдап бериңиз. Ырдап бүтпөйт деген, махаббат деген ырды ырдап берейин, кадырларды кыздыкы. Жакшы болот. İmandan dilim tazarap, ırlardan gömülü yaşarap, ırmenen oy, yaşap yaşap tüvönüp ırdalı vay ütböйтey mahabat, ırdalı vay bütböйтey mahabat. Arzudan ömür yaşarap, arzudan yürek nazalar, armandu oy, düne düne kimde yok aydılı ay bütböйтey mahabat, aydılı ay bütböйтey mahabat. Gün ötüp tursa saparbat, gülgünce Sizler жазымдуу чыгарма менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин студияда мейманда Асыл Мүсүрәлиева, Өрес Бектурганова, Нурхан Кашкаева, Аякхан Аттакуровалар болушту. Ал эми биздин программабыздын аккомпаниаторлору Куат Исеналиев жана Айжан Мырзалиевалар болушту. Кешиңиздер көңүл боласың, ама